Mwaramutse neza igitondo cyiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Munyemerere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza. Hanyuma reka tuganire kuri amakuru mbere gato yuko tuganira kuri iyi nkuru ivugwa ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Reka mbanze mbabwire inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho ariko mu buryo bwihuse cyane kugira ngo tugaruke kuri iyi nkuru cyane, ndetse na General Mubaraka muganga w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Reka mbabwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko atagitegetswe gutekereza ku mahoro nyuma yo kwimwa igihembo cy'abayaharaniye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye minisitiri w'imbere w'intebe wa Norvège witwa Jonas Stowell ko kuva ubu yumva atagitegetswe gukora atekereza ku mahoro, gukorera atawe igihembo cy'abantu baharaniye amahoro kizwi nka Nobel Peace Prize. Ibi yabitangaje mu ibaruwa yoherereje Stowell amubwira ko ubu atazongera kandi kurazwa ishinga no guharanira amahoro, ahubwo azareba ibiri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ati nkurikije ko igihugu cyawe cyahisemo kutampa Nobel Peace Prize yo guhagarika intambara 8 zirenga, sinyitegetswe gutekereza ku mahoro gusa nubwo ari byo bizajya kandi byiganje ubu gutekereza ku cyabera cyiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabivuze mu gihe Stowell kandi yagiye kandi amubwira kenshi ko nubwo iki gihembo gitangirwa muri Norvège, guverinoma y'iki gihugu nta ruhare na ruto igira mu bagihabwa, ubwo komite itora abagihabwa yigenga. Mu ibaruwa Trump kandi yongeye kugaruka ku kibazo cya Greenland, agaragaza ko Denmark ishyigikiwe na Norvège itabasha kurinda ikirwa cya Greenland. Ati Denmark ntabwo kandi yabasha kurinda buriya butaka Abashinwa cyangwa se Abarusiya, ikindi ubundi kuki iyo iyifiteho uburenganzira na nyandiko zihari. Ati kuba gusa ubwato bwarahageze imyaka amagana ishize, natwe dufite ubwato bwahageze. Ibi rero yabivuze mu gihe kandi aherutse gushyiraho umusoro w'10% ku bihugu biri kurwana umugambi we wo kwiyomekaho ikirwa cya Greenland. Mbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru ibabaje cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda, ndetse kandi hari n'andi makuru nayo ndaza kubagezaho kuri General Mubaraka muganga. Reka mbabwire ko iyi nayo ni inkuru y'agahinda ikomeje kugenda ivugwa. Ni muri Pakistan, biravugwa yuko abarenga 19 baguye mu mpanuka y'inkongi y'umuriro. Inzego z'ubuyobozi muri Pakistan zatangaje ko mu mpanuka y'inkongi y'umuriro yabereye mu mujyi wa Karachi yahitanye abarenga 19 mu gihe abandi barenga 65 bagishakishwa. Ibi byatangajwe kwa 19 Mutarama 2026 ubwo ibikorwa by'ubutabazi byari bikomeje ku nyubako izwi nka Gir Plaza. Gir Plaza ni imwe mu nyubako z'ubucuruzi nini cyane ziri mu mujyi wa Karachi, kuko nibura yari icumbikiye amaduka arenga 1200. Iyi nyubako yafashwe n'inkongi y'umuriro kwa 17 Mutarama 2026. Impamvu zateye iyi nkongi y'umuriro zikaba zitaramenyekana. Inzego z'ubuyobozi kandi zigaragaza ko kugeza ku itariki ya 15 abantu 15 aribo bari bamaze kumenyekana bahitanywe nayo, abandi 80 bagakomereka, mu gihe kandi abandi barenga 35 bagishakishwa nk'uko Murad Al-Shah uyoboye intara ya Sindh abivuze. Ati turi kugerageza kandi ibishoboka byose kugira ngo tubone abantu baburiwe irengero, nicyo kituraje ishinga ubu. Kasir Khan uri mu babuze umuryango we urimo umugore we, nyina n'umukazana we, yavuze ko uburyo yabonyemo iyi nkongi niba naboneka ati batazabasha kubamenya. Ati imibiri yabo izaza ari ibice, ntawe uzabasha kureba ngo bamenye. Ku rundi ruhande ariko abaturage bashinja inzego z'ubutabazi kudatabarira igihe ndetse no kugenza gake ibikorwa by'ubutabazi, bavuga ko iyo bihuta baba batabaye benshi cyane muri iki gihugu cya Pakistan. Makuru yandi, bwana Trump arashaka kwinjiza Putin muri komite izakurikirana ibikorwa byo kubaka Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye mugenzi we uyobora Uburusiya Vladimir Putin ko yajya muri komite izakurikirana ibikorwa byo kongera kubaka intara ya Gaza muri Palestine. Kuri wa 19 Mutarama 2026 umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru ko Putin yakiriye ubu busabe binyuze mu nzira diplomasi kandi ko bari kubusuzuma mu gihe bategereje ibisobanuro birambuye. Peskov wavugaga ko ku biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara ya Ukraine yagize ati Perezida Putin yanahawe ubutumire binyuze mu nzira za diplomasi kugira ngo ajye muri iriya nama y'amahoro. Iyi komite iri mu ngingo zigize umushinga w'amasezerano y'amahoro ya leta ya Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas wateguwe na Trump wo gufasha Gaza kugira amahoro n'ubukungu butajegajega.
Trump yateganyije ko mu gihe kandi intambara izaba yahagaze burundu muri Gaza, iyi komite igizwe n'abayobozi bo mu bihugu bitandukanye n'ababaye abayobozi izatangira gukurikirana ibikorwa byo kubaka Gaza. Abo bamenyekanye ko bazaba bagize iyi komite ni Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, minisitiri w'intebe wa Canada witwa Mark Carney ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio, perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan, perezida wa Argentine Javier Milei ndetse na mugenzi wabo uyobora Misiri Abdel Fattah el-Sisi nabo kandi bahawe ubutumire kugira ngo bazinjire muri iyi komite yo kwita ku bibazo bya Gaza muri rusange. Hanyuma rero reka tujye ku nkuru yacu ivugwa nyirizina. Witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Akadomo.com uyu munsi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku munsi w'ejo hashize, ati ikinyoma karundura cya Ndayishimiye wasanishije Red Tabara M23 n'ingabo z'u Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza u Rwanda nk'ikibazo ku mutekano mu karere, avuga ko utabatandukanya ingabo zarwo n'imitwe ya Red Tabara ndetse na M23, yirengagiza ubufatanye bwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi wahawe intebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru yababaje abantu batari bake by'umwihariko abiganjemo abo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikavuga ko Perezida Ndayishimiye bivuze yirengagije byinshi cyane. Ibi yabigarutseho mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru Hariana Veras Victoria, umwe mu bazwi kuba ari umuzindaro w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari babo. Uyu munyamakuru kandi wabazaga mu rurimi rw'icyongereza Ndayishimiye akamusubiza mu rw'igifaransa. Ikiganiro kirambuye cyatambutse kuri radio na televiziyo bya Kongo gifite iminota 47, ariko igice kinini cyane nicyo kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Magambo ya Ndayishimiye avuga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, yashinje u Rwanda kuba ari rwo ntandaro y'ibibazo by'akarere, arugaragaza nk'udashyigikiye amahoro. Bwana Evariste Ndayishimiye yatangiye ashima ko u Rwanda na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yongera kandi kwinyuramo ayanenga agaragaza ko nta musaruro yatanze. Ati numvaga ko ubwo imiryango mpuzamahanga ibireba, igihugu gikomeye nka Amerika kikaba cyarafashije muri aya masezerano, ko kuri iyi nshuro amasezerano azashyirwa mu bikorwa, ariko nyuma nasanze ari ibinyoma kubera ko akimara gusinywa intambara yahise yitangira. Byanteye ubwoba, ariko ntekereza ko kugira ngo ikibazo ugikemure ni uko ushyira ku meza impamvu nyayo yacyo. Hari aho uyu mukuru w'igihugu kandi yageze avuga ko ayo masezerano arimo uburyarya, kuko ngo u Rwanda rwemeye kandi kuyasinya kandi rugasubira inyuma rukubura imirwano. Yongeye gusa n'uwisama yasandaye, avuga ko yiteze ko azashyirwa mu bikorwa kuko ashyigikiwe n'ibihugu bikomeye cyane birimo Amerika, yafashije kandi kugira ngo agerweho. Imirwano Ndayishimiye kandi yavuze ko yakomeje yabereye mu bice bitandukanye byo muri kibaya cya Ruzizi, yasize umujyi wa Uvira ugiye mu biganza bya M23 mu rwego rwo gufasha abaturage bo muri ibyo bice bari bamaze igihe kandi bakorerwa ihohoterwa, batotezwa, abandi bakicwa n'ingabo za FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR. Ndayishimiye kandi akuvuga ko mu gukemura ikibazo hasabwa kureba impamvu muzi. Ntabwo yavuze aya magambo ashaka kandi kugaragaza impamvu nyamukuru ituma M23 irwana, ahubwo yerekanaga ko ikibazo gishingiye ku Rwanda rudashaka amahoro, bityo ko ari rwo rukwiye kandi kubanza kumvishwa impamvu yo guhagarika imirwano. Ati icyo ngewe mbona ni ubushake buke bw'u Rwanda, kubera ko M23 nahuye nayo inshuro 7 yanyemereye ko ishaka amahoro, ishaka gukomeza kandi ibiganiro by'amahoro, ariko nabonye ko hari undi ubyihishe inyuma, umwami ukomeza gushyigikira M23. Rero niba uwo mwami atabyemera, nta na kimwe M23 izubahiriza. Yakomeje agira ati rero ntekereza ko ubu ari umwanya wo gutuma u Rwanda rwumva neza. Ati mu gihe u Rwanda kandi rwaramuka rubyemeye, nzi ko amahoro yaboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko mu gihe utazi impamvu y'intambara byagorana kubona igisubizo. Yemeza ko bazi neza ko u Rwanda ari rwo rwashoza ntambara nubwo rubihakana, bityo ko bigoye kubona igisubizo kirambye. Yavuze ko igishoboka ari uko umuryango mpuzamahanga rero wagira icyo ukora mu guhatira u Rwanda kugera ku mahoro. Kuri Ndayishimiye asanga ibyo byakorwa mu buryo burimo no gushyira ingabo z'umuryango w'abibumbye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko urwego rw'akarere rwa Afurika y'Iburasirazuba ibyo byageragejwe, ariko bitari gushoboka kuko hari ibihugu bitari bifite ubwo bushake.
Ndayishimiye yavugaga ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe muri RDC zitarimo iz'u Rwanda kuko zari zanzwe na perezida w'icyo gihugu. Izo ngabo zabashije kandi guhosha intambara hagati y'ingabo za RDC na M23. Iryo huriro ryagezeho kandi ryemera gutangira gusubira inyuma, ariko izo ngabo zaje rero kunanizwa n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuzaga ko izo ngabo kandi zirwana n'uwo mutwe kandi bihabanye n'amasezerano yari yatumye zijyaho. Nyuma y'uko zikurukanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'Uburundi kandi zo zarasigaye zifatanya n'iza SADC, abacanshuro bazarendo na FDLR kurwanya M23, nubwo byarangiye izikubise inshuro yigarurira umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Yaharabitse ingabo z'u Rwanda karava. Ndayishimiye udahwema kandi kugaragaza ko u Rwanda rufite gahunda yo kuzatera Burundi, yongeye kandi kwisubiramo avuga ko ingabo z'u Rwanda zitoza umutwe wa Red Tabara ndetse zigakorana na M23. Iyo uvuze ko M23 rero irwana ifatanyije na Red Tabara, Red Tabara ati ni intwaro y'u Rwanda nk'uko M23 ari intwaro y'u Rwanda. Ati u Rwanda rutoza abanyabyaha b'Abarundi kugira ngo umunsi umwe ruzatere Burundi. Ati rero muri iyi ntambara u Rwanda rwabohereje kwitoza ndetse no kurwana. Yongeye ati barwana bafatanyije na M23, ntabwo byakorohera rero gutandukanya M23 Red Tabara n'ingabo z'u Rwanda, ntabwo byakorohera kuko ni bamwe. Ayo magambo Ndayishimiye kandi ashinja u Rwanda kuba umwe na Red Tabara, yumvikanisha guharabika ingabo z'u Rwanda kuko umutwe wa Red Tabara kandi impamvu urwanira wayivuze kenshi ko nubwo Ndayishimiye ayirengagiza. Umutwe uvuga ko urwanira ko Uburundi bwagira amahoro arambye n'ikibazo cy'impunzi kikabonerwa umuti bitandukanye n'ibyo Ndayishimiye kandi avuga ashaka kwigika ibibazo bye ku Rwanda. Ni mu gihe kandi M23 yabaye ihuriro rya M23 nayo igamije kandi kurwanya uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi bicwa bazira uko bavutse. Guhuza ingabo z'iki gihugu n'iyo mitwe ni ukwirengagiza kandi kudakwiye ku mukuru w'igihugu gihana imbibi n'u Rwanda kandi ukunze kuvuga ko azi ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe kinini cyane mu karere. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje kandi avuga ko u Rwanda rwagerageje kenshi cyane gutera Burundi ariko rwananiwe, yemeza ko afite amakuru kandi ko igihugu cye kizahora cyiteguye. Muri iyo kiganiro kandi Ndayishimiye yongeye gusasira ubufatanye bwe na Tshisekedi mu guhohotera no kwica abatutsi b'abanyekongo, avuga ko ibihugu byombi bisangiye amateka kandi ko iyo kimwe gihungabanye n'ikindi kiba gihungabanye cyangwa se bikigiraho ingaruka. Akaba rero ari amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yibasira igisirikare cy'u Rwanda. Tuvuye ku nkuru ivugwa ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, reka mbabwire ko uwitwa General Mbaraka Muganga ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, akaba n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro muri APRFC n'ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. General Mbaraka Muganga yashimiye Uwikunda Samuel wafashe umwanzuro wo kutajya asifura imikino y'ikipe akunda, asaba bagenzi be rero kumwigiraho. Ibi yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026 mu butumwa yatanze nyuma yo kutishimira ibyemezo by'abasifuzi ku mukino wahuje APRFC ndetse na Armelec zikanganya ubusa ku busa. Ubwo yari mu kiganiro na Radio Rwanda kwihanangiriza abafana bakora ibidakwiye nyuma yo kutishimira ibyavuye mu mukino, yerekana ko hashobora kandi kuvamo ibyaha byakurikiranwa n'inzego z'umutekano. Iti APRFC ni ikipe igendera ku kinyabupfura rero n'abayifana nibyo bibaranga, uretse ko mu mupira atuwa amaguru rimwe na rimwe hazamo amarangamutima. Usibye kuba vice chairman w'icyubahiro wa APRFC, mfite n'inshingano y'ubuyobozi busanzwe. Ntabwo rero twaba mu bantu bakwemera ko abakunzi n'abafana ba APRFC aribo bateza umutekano muke. Tumaze kumva ayo makuru twihutiye kandi kwandika no gukebura abakuriye amatsinda y'abafana kugira ngo babimenye, hato abafana babo n'abakunzi batagwa muri ayo makosa mbere y'uko hagira urundi rwego rufata ibyemezo. APRFC yaba ari iya mbere kandi tubafitiye uburenganzira. Gusa avuga ko abasifuzi bakwiriye kugira uruhare runini cyane mu gukemura iki kibazo, byaba na byiza bakemera kuba abanyakuri ntibemere kandi gusifura imikino y'amakipe nk'uko umusifuzi mpuzamahanga rero Uwikunda Samuel yabiyemeje. Ati ndagira ngo nshimire umusifuzi umwe mutumye ati njya ati marangamutima ati umuntu witwa Samuel Uwikunda yafashije ikipe ayiha abakinnyi ayiha n'umutoza, aranabivuga kuri radio ati bigeze aho yumva ko iyo kipe rero iri bukine indi, avuga ati rwose ndifashe abantu bari babizi ariko wenda uwo yaremeye ati nzasifura izindi zose ariko iyo sinzayisifurira.
hano nagize uruhare rwo kuzana umukinnyi, ati ngira uruhare kandi mu kuzana umutoza, ati n'abandi basifuzi rero ati babigenze batyo, niba bashyigikiye APR avuge ati ndasifura izindi. Yitanzeho urugero avuga ko atakwemera gusifura imikino ya APR FC kuko ari ikipe akunda. General Mbaraka Muganga yatangaje ko kandi mu gihe ikipe ifite iminsi myinshi cyane nta mikino ifite, bamwe mu bakinnyi bayo rero bahawe uruhushya rwo kujya gusura imiryango yabo. Abo barimo Denis Omedi, Ronald Sekiganda, Ali Soane, witwa Dauda Yusuf, Mamir Dago n'abandi barimo n'abatoza. APR FC ifite irushanwa ry'igikombe cy'intwari giteganyijwe tariki 28 Mutarama 2026, iri ku mwanya wa gatatu muri shampiyona y'u Rwanda n'amanota 33 ku rutonde rw'agateganyo kugeza magingo aya ngaya. Hanyuma rero dukomeje turebana n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa, ni byinshi cyane biba byakomeje kugenda bigarukwaho, byinshi cyane biba bikomeje kugenda bigarukwa muri rusange, ariko reka mbabwire ko kuri iyi nkuru kuki abasirikare n'urubyiruko bari guhunga Uburundi ku bwinshi cyane. Uburundi ni igihugu kiri mu bikennye kurusha ibindi ku isi, bwageze kandi harindi mu kantu ubwo muri Kamena 2020 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi, hari icyizere ko hari ibigiye guhinduka mu bukungu biyoborereye. Yashoye bene igihugu mu bukene bukabije ku kigero nk'icyaherukaga mu gihe umutekano wari warazambye. Ikibazo nyamukuru gishingiye ku masezerano Burundi bwagiranye na Perezida wa Felix Tshisekedi yo kohereza abasirikare kurwanya ihuriro rya M23. Amasezerano kandi yateje ibibazo bikomeye cyane kuko abasirikare b'Abarundi bari gupfira mu mashyamba ya RDC, abandi bakamara amezi cyangwa se imyaka badahembwa. Ibi byatumye abasirikare benshi cyane bacika intege, bamwe muri bo kandi batakazi bahungira mu bihugu nka Zambia, Mozambique n'ibyo ku mugabane wa Aziya. Leta kandi yashyizeho ubugenzuzi bukaze ndetse ifunga bamwe mu bakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bashinjwa guha pasiporo abasirikare batoroka. Urubyiruko narwo kandi ruri guhunga igihugu ku bwinshi bitewe n'uko akazi gahabwa gusa abari mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanyeshuri benshi bataye amashuri kuko babona ko impamyabumenyi ntacyo zaba zibamariye mu gihe badacinya inkoro kuri leta. Mu ntangiriro za 2025 imibare yagaragaje ko mu bice bimwe na bimwe by'igihugu abana bata ishuri bageze kuri 70%. Mu yahoze ari intara ya Kayanza, abanyeshuri barenga 2500 bavuye mu ishuri mu mezi atatu gusa mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR rigaragaza ko impunzi z'Abarundi ziba mu Rwanda ziyongereyeho 1721 hagati y'umwaka wa 2024-2025 kugeza tariki 31 Ukuboza 2025. U Rwanda rwari rucumbikiye impunzi z'Abarundi mu 52,961 zingana na 38 n'igice by'iziri mu gihugu hose. Uru rubyiruko kandi rw'Abarundi rukorera ubucuruzi buciriritse ku mihanda y'i Kigali, Kampala, Nairobi kugira ngo rero rwohereze imiryango yarwo amafaranga yo kuyitunga. Akenshi usanga aruta ayo abakozi ba leta y'u Burundi bahembwa. Umusore w'umurundi ucururiza ku muhanda i Nairobi avuga ko aka kazi kamufasha kubona byibuze amashiringi 3000 yoherereza umuryango we uri mu Burundi ku kwezi, amafaranga arenga ay'u Burundi 150. Nubwo ari make, abenshi bashima ko imiryango yabo kandi yaguramo iby'ibanze ubuzima bugakomeza. Mu gihe kandi igihugu kiri gutakaza abasirikare n'urubyiruko kubera kwiheba, Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kuvuga mu ruhame ko nta gihugu gikize ku isi cyangwa se gifite umugisha nk'igihugu cy'u Burundi. Ibi byerekana ko ubutegetsi butitaye ku mibabaro y'abaturage, bikaba kandi birushaho gushyira ahazaza h'iki gihugu mu kaga gakomeye cyane. Meri makuru azindutse avugwa yakomeje kugenda agarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, reka mabwire ko abarenga 25,000 basabye imbabazi abo biciye muri jenoside bafashijwe na PF Rwanda, umuryango Prison Fellowship Rwanda wibanda ku isanamitima ndetse no kunga abakoze ibyaha n'ababikorewe, wagaragaje ko abarenga 25,000 bamaze gusaba imbabazi abo biciye muri jenoside yakorewe abatutsi bigizemo uruhare. Ni kimwe mu byicimirwa umuryango umaze kugera mu myaka 31 mu nkunga ndetse no kongera kandi kubanisha abakoze jenoside n'abayikorewe, buryo bamwe babohotse bongera kandi gukorana ibikorwa biteza imbere. Prison Fellowship Rwanda n'umuryango utegamiye kuri leta watangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka wa 1995, ariko nyuma y'imyaka 2 uza kwinjira mu mpuzamiryango ya Prison Fellowship International ikora imirimo nk'iyo mu bihugu 126 ku isi.
PF Rwanda niwo muryango wa mbere utegamiye kuri leta watangije kandi ibikorwa byo kunga no kongera kubanisha abishe n'abiciwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya FPR ya PFR Bishop Rucyahana John yabwiye itangazamakuru ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu kugeza ubu bamaze gufasha abagororwa gusaba imbabazi abo biciye binyuze mu biganiro cyangwa se mu mabaruwa barenga 25,000 mu gihe abandi bantu batandukanye banyuze mu biganiro by'ubutabera bwunga ivugabutumwa ndetse n'ubwiyunge bw'uwo muryango barenga 40,000 kandi byabafashije kandi gukira bikomere ndetse no kongera kubana. Nanone kandi abantu bahawe ubujyanama mu isanamitima kuva uwo muryango watangira ni 16,550 mu gihugu hose. Umuryango wanubatse imidugudu 8 wise y'ubumwe n'ubwiyunge ituzwamo abishe n'abiciwe nyuma yo kwiyunga bagahana imbabazi, ikaba kandi ituwemo n'abantu bagera ku 480. Iyo midugudu yubatswe irimo uwa Mbyo, wa Rweru mu karere ka Bugesera, uwa Kimonyi mu karere ka Musanze ndetse n'uwa Remera mu karere ka Ngoma. Imidugudu ine nk'iyo kandi yubatswe mu karere ka Kayonza irimo uwa Kageyo, uwa Mwiri, uwa Nyawera ndetse n'uwa Kabarondo. Bishop John Rucyahana kandi yavuze ko ubu bafite imishinga 10 itandukanye ifasha kunga ubumwe aricyo nyamukuru kubohoka ndetse no gutera imbere mu muryango nyarwanda. Ati muri iyo mishinga harimo kandi ifasha abantu kuvura ihungabana, kunga abanyarwanda ndetse no kubashishikariza kandi kwihana ndetse no kubabarirana kuko ari rwo rufatiro rw'ubuzima. Niyo ati nibyo bitanga icyizere cyazaza cyubakwa nuko abantu bafite ukuri mu mitima yabo, tubafasha kandi kugira ngo bibohore n'umutima nama bakore icyo ubarega abagomba gukora. Bishop John Rucyahana kandi yongeye ko ihungabana riri mu gahinda riri muri gahunda bitsaho cyane mu kongera kandi kubaka abanyarwanda kuko jenoside yakorewe abatutsi yagize ingaruka nyinshi cyane zitaboneshwa amaso. Ati dufite gahunda yo kuvura abantu ihamuka n'ihungabana, ati kuko buriya abanyarwanda bahuye nabyo mu buryo bwimbitse, ati baze gupfusha umuryango wawe n'ibyawe bigashira bitewe n'umuntu mwabanye mugasangira. Ati rero bamwe ntibamenya uburemere bwabyo ariko icyarimwe ntibanamenya uburemere bw'umutima atugucira urubanza, ati ku mahano nk'ayo wakoreye umuntu timwabanye, ati mugasangira mukigana. Yongeyeho ko bamaze rero gufasha abana bagera ku 680 bavukiye mu magororero, ku babyeyi bamwe bahamwe n'ibyaha bakabarira babigisha rero kugira ngo ibyaha ababyeyi babo bakoze batazabiherekeranya bagakurana kandi urwango kandi mu by'ukuri byararangiye. Bishop John Rucyahana ashima cyane imiryango mirongo migari y'igihugu cyashyizeho mu kongera kubaka abanyarwanda kuko ibyo bikorwa kandi byose bitari gushoboka nta murongo uhari, ndetse akagaragaza ko kwigisha ari urugendo kuko hari abakinangiye gusa ko batazacika intege mu kwigisha ku bana mahoro. Hanyuma mu yandi makuru babwire ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union wagabanyije inshingano abahuza b'abanyafurika mu makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyo kugabanya abahuza inshingano cyafatiwe mu nama yiga umutekano w'uburasirazuba bwa RDC yahurije abafatanyabikorwa mu mujyi wa Lomé muri Togo kuva tariki ya 16 kugeza tariki ya 17 Mutarama 2026. Ku ruhembe rw'ubu buhuza hariho perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Sozima Nyasibe. Imirimo y'ubuhuza kandi azajya ayifashwamo n'itsinda ryo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibiro bye. General Tadi Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1973 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1979 ndetse no kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1999 kugeza 2007 yahawe inshingano y'ubuhuza mu bijyanye n'intambara, gukurikirana agahenge ndetse n'amavugurura mu bijyanye n'urwego rw'umutekano. Sahel Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia kuva muri 2018 kugeza 2024 yahawe inshingano zo gukurikirana ibijyanye n'impunzi ndetse no kuzigezaho imfashanyo. Iri tangazo rigaragaza ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya kuva muri 2013 kugeza 2022 yahawe inshingano yo kuganiriza imitwe yitwaje intwaro hagamijwe kwishishikariza kurambika intwaro. Dr Mokgweetsi Masisi wabaye perezida wa Botswana kuva muri 2018 kugeza 2024 yahawe inshingano yo gukurikirana ibijyanye no kongera imbaraga ubucuruzi n'ubufatanye mu by'ubukungu hagamijwe kandi kugabanya ibitera intambara. Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Repubulika ya Centrafrica
kuva 2014 kugeza 2016 yahawe inshingano yo kuganiriza abagize societe civile n'ubwiyunge hibandwa ku ruhare rw'abagore. Ubunyamabanga kandi buhuriho na Togo, Komisiyo ya African Union, Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari nibwo buzajya kandi bihuza ibikorwa byose. Abafata bikorwa barimo Umuryango w'Abibumbye, Leta ya Qatar, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ihuriro ry'ibihugu bitanu bifite imyanya ihoraho mu kanama karoni gashinzwe umutekano. Bazajya kandi bagira uruhare muri ubu buhuza nk'uko amakuru abishimangira. Munyemerere n'amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru mbabwire ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe by'isanzure mu Burusiya yitwa Roscosmos Dmitry Bakanov yatangaje ko bitarenze umwaka 2027 bazatangira gukoresha internet ikomoka kuri satellite bise Lasvet imeze neza nk'iya Starlink ya Elon Musk. Starlink itanga internet yihuta cyane ibifashijwemo na satellite zirenga 9,000 ziri mu isanzure. Yatangiye muri 2020 maze kugira kandi abayikoresha barenga 9,000,000 mu bihugu birenga 150 gusa nikoreshwa mu Rusiya. Kwa 16 Mutarama, Bakanov yerekanye igikoresho gishobora kandi gufasha abarusiya n'abandi gukoresha internet ituruka kuri satellite aho baba bari hose ku isi. Yavuze ko ibi bikoresho kandi bizatangira kubikora ku bwinshi mbere y'uko uyu mwaka urangira. Uyu muyobozi yavuze ko bagiye kandi kohereza mu isanzure satellite 300 zizafasha iyi internet ya Lasvet gukora neza. Ati ni ingenzi ko tugeza internet ku bintu byose bitandukanye bitagerwaho na internet isanzwe. Starlink yafashije cyane ku ngabo za Ukraine mu ntambara z'Uburusiya, ibafasha kandi guhuza ibikorwa, kugenzura ndetse no gukoresha drone cyane cyane, ndetse bitanga umusaruro mu buryo ubufatika nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Reka rero mbashimire.